Duh, kene lah motor tua, kene besi. Tamian bin sado. Nah, lap-lapin kene. Pangado masih abu-abu melali ya cewek kan. Aduh. Rusak-rusaknya. Berawat kene tuh, aduh. Tuh deket ini tuh, mau kena kopi bu toh. Tut jeneng, timpal lu sedang ngasih asik ngopi dek gemprat. Nak kengken tut. Aku gedang nih tuh. Aku gedang. Dan malu tut. Nah engke gede-gede gitu. Cek jidat irago kena samleng nyen. Nah coba ada yang nyening tuh. Tenang. Kene tuh, Engken tut. irago jekedek saja nih otan timpal tuh nih tuh. Cok semua saja no. Karena juga ngit otan tuh. Wih sombong. Mapur tuh antut. Kene tuh, yo koning lah mobil ini dua jumah no. Wih. Motor sport kene besi. Wih keren tuh. Beli baju kan tuh, aji 2 juta. Baju 2 juta setel. Aw tuh, cek sombong ada tuh. Sombong amat. Sombong saja. Yang ceri rago nih baju 2 juta di kodok. Sekampil kan baju tut. Jo tuh, Penasaran lagu tut. Emang apa sih gaya timpal tut tuh? kene kono tuh. Yo dadi direktur utama kono di perusahaan terkenal di Bali tuh. Wih, malah dari direktur utama agak sombong saja timpal tut. Irago nih negak-negak santai kene dado yang beli villa di Soduo tut. Ah, masa tuh? Adi maro rago nawang. Emang apa kayak tujuan itu? Menghayal tut.